Sono profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito la Colombia. Papež Frančišek je 2. aprila po sveti maši skupaj z zbranimi verniki iz škofije Karpi molil angelovo češčenje. Še pred molitvijo pa je izrazil globoko žalost zaradi tragedije, ki je prizadela Kolumbijo. Ogromen blatni plaz, katerega je povzročilo obilno deževje, je zasul mesto Mocoa. Molim za žrtve in zagotavljam svojo ter vašo bližino vsem, ki objokujejo smrt svojih dragih. Zahvaljujem se tistim, ki si prizadevajo, da bi ponudili pomoč. Ki si stanno adoperando per prestare soccorso. Anche non buone notizie continuano a giungere notizie di sanguinosi scontri armati nella regione del Kasai. Papež je zatem spomnil tudi na slabe novice o krvavih oboroženih spopadih, ki še naprej prihajajo iz province Kasai v Demokratični republiki Kongo. Ti spopadi za seboj puščajo žrtve in begunce. Prizadeli so tudi osebe in lastnino cerkve, cerkvene stavbe, bolnišnice in šole. Zagotavljam svojo bližino temu narodu in vse spodbujam k molitvi za mir, da srca povzročiteljev teh zločinov ne bi ostala sužnji sovraštva in nasilja, saj sovraštvo in nasilje vedno uničujeta. Tutti a pregare per la pace affinché il cuore degli artefici di tali crimini non rimangano schiavi dell'odio e della violenza, che sempre odio e violenza distruggono. Inoltre, seguo con viva attenzione quando sta avvenendo Sveti oče je opozoril tudi na dogajanje v Venezueli in Paragvaju, ki ga sam pozorno spremlja. Molim za to prebivalstvo, ki je meni zelo ljubo, in vse vabim, da bi vztrajali, ne da bi se utrudili in z izogibanjem vsemu nasilju v iskanju političnih rešitev. Di soluzioni politiche.